Nende muingi urathie na mbere na gukungwira muthi wa kirithimathi na njira itiganite. Gikundi kimwe kia mbeu njithi tauni-ini ya Naikuru St Egidio community nikioete mweke uyu gutungatira akuru na ciana iria ciururaga tauni-ini ino, mubango uria ukoretwo magitwarithia na mbere kwa ihinda ria miaka 17 riu. Pesa zote zile tumepata ni msaada wa Kenya. Kwa hivyo watu kwa miaka 17 iliyopita tumekuwa tukifanya haya. Kwa hivyo watu washatuamini, wanajua chenye wanatupea tunaletea watu ambao hawajiwezi. Kuringana na Steven Waithaka uria ni mutabariri wa mibango ya gikundi giki, makoretwo makirumbuye na ciana ici na andu akuru mwaka-ini wothe, no muthi wa umuthi makoragwo makiuhuthira ta njira ya kumarehe hamwe na kumahe gitumi gia gukenerera muthi uyu ita njira ya kumonia wendo. Wao wana resources na sisi tuna love, so tukicombine the two then we know that we can make a difference. Wazazi wao wako kwa the home for the old, tukaweza tukakaa nao tuwapatie hiyo upendo na mapenzi ili waweze kukaa na familia yao wakafurahia. Na kwa mwena wa kiama iko guku Nairobi maundu mauma otamaya kuri gikundi kimwe kia andu kuma mwena ucio gitugire andu aria matehotete hamwe na aria mari na mawathe na irio cia kuria na nguo cia kwihumba. Ndakenera gwake tondu ndagia mucere, ndagia mutu wa ngano na ndagia kindu gia kwihumbira. Na kwa thibitari nene ya Thika, atumia airetu hamwe na ciana ni matugirwo na thigukuu ni kambuni ya uthondeki ya maguta ya Bidco niguo kumahe hinya mambura-ini ma thigukuu na magie na ihinda ria kuina rwimbo rwa kirithimathi hamwe na arwaru aria angi. Tumefurahia hii sikukuu, mmemake your time, mmekuja hapa. Mmetufanyia jambo lenye pengine tungekuwa huko nje hatungefanywa. Si kawaida hiyo, tumefurahia na tena tumebarikiwa sana. Kuna zawadi ya watoto wakati huu wa Christmas. This is a time to share and that is what we decided to do as a company. Muthia mwena wa Ndenderu kanitha wa Ambassador Christian Fellowship Church matongoretio ni mutungatiri George Kamau ni matugire andu 130 aria matehotete na kuria muingi gukorwo makinyitanira na guteithiriria aria maramabatara. We are always prepared to give some Christmas gifts to the needy, and that is what we were doing today. We have actually prepared some gift packs that we have already distributed to 130 families within Ndenderu and other parts of the villages around this area in Banana and Ruaka. Utugani uyu wothe ni wamukiritwo na gikeno na gutiga mothio ma andu mari makengu. Handu-ini ha Kameme TV, getwo Njeri wa Gitau.